Саламатсыздар, Ысык Көл онлайн YouTube каналының катталуучулары. Biz андан ары тартканды жөнөдүк. Азыр немец автоунааларын тартып беребиз. Бүгүн 26 февраль, Каракол авто базары. Анда эмесе кеттик эле жалаң немец автоунаалары болот. Бул видео андан кийин япошкалар и советский машиналар. Мында чек-чейген Мерстен баштайлы сигарта номер жок экен. Жанында Вента, Volkswagen. 93 жыл, 1.8 моно, 300 000 сом расход, 7-8 литр. Audi A6. Audi A6 mexanik. 2.6. Denk немец автоунаалар, что немецтер. Volkswagen Golf. Три 1.6, 94 жылкы, расход 5.6, 180 000 сом. Passat. Номерлі оркен, қалған данныйларын өзлеріне сұрауы. Там рядом Audi. Ысык Көл онлайн. Audi 191, 2.3 объем. Инжектор алды, айтып койчу. Инжектор. Жазбай калды. Документтер таза. Прямой ба? Жоқ, мындай эле запись. Passat. 389 810 литр, 170 000 срочно дейт. 1.8 моно. Барак жок. Мерс. Мерс. 380 000. О, Ысык Көл онлайн деген. Эмне машинасы? Алар тартып койдум. Киргизип койдум. Кийинки немец автоунаалардан Audi 100. 98, 1.8, 7.8 расход 140 000. Passat баратат. Audi 188, 2.3 инжектор без вложения, 230 000 дейт. Golf 3. Golf 93, 1.6 mono, 5.6 расход 200 000. Бардың мына? Иә. Мерс. Сто старт алайын. Мерс 124, 90 жылкы, 2.3 расход 8.6, 180 000. Срочно. Состояние хорошее. Да, Мерседес. Мерс 84 жылкы, 3.0 дизель, расход 8.10 договорная. Қайсы каналға тартып отыр? Ысык Көл онлайн. Ысык Көл онлайн? Жақта Jetta 91 жылкы, 75 000
объем 1.8, карбюратор, расход 7.8 срочный. Мерс 202, 94 жыл, механика 1.8, расход 7.8, 370. Bu машиналарга окшойт, жолго да туруп Passat. B5 98 жылқы 8-10 литр 280 мың. Audi S4 93 жылқы 2.3, объем, расход 8-10 210 мың. Срочно дейді. Audi 80 88 жылқы 1.8, объем, карбюратор, расход 7.8. Цена договорная. Сыкөл онлайн. Семе албайсың? Тетінде индивидуальный машиналар тұрар, қоз машиналарчы, необычный. Ошоны өзүн эле тартсаң, айланып. Бирөөнү Мыякта Мерс турат необычный, дагы ушундай машиналар тартып койсоң, илгерки москвичтер чыгып калат жада необычный. Мындай 1 мүнөттүк кылып жеткирип, мындай айлантып эшигин ачып туруп тартсаң. чоң машина. Audi S4 91 жылқы, объем двигателя 2, расход 7.8, 280 мың. Инжектор. Golf. Идеал. Вента. Вента 94 жылқы, объем двигателя 2, расход 8, 250 мың. Торг уместный. Там да бір гольф тұрады. Гольф 3 92 жылқы 1.8 моно 6.7, расход 175 мың. Мерс 124 93 жылқы 2, бензин 8.9, расход 350 мың. Golf. Golf Tetra. Қызыл түстегі. 93 жыл, 1.4 моно, 7-8 литр расход, 140 мың. Audi 80 91 жылқы, 1.8 моно, 150 мың договорная. Мерс 124 90 жылқы 2.3, объем двигателя 200 мың. Варианттар бар. Nissan автоуназ тұрады. Немістерге келе тартып кетелі. Nissan Premier 2002 1.8, расход 7.8, 350 мың. Механика.
Gün çığa başladı az. Bak böyle. Passat B3 89 жылқы 7-8 расход 1.8 объем карбюратор 170 000 варианттар бар. Golf 3 93 1.6 7.5 расход 230 000 срочно. Daha bir Golf 3 94 жылқы объем 1.8 265 000 салон. Golf-тор көкем мұрынқы шығарылышта Мерстер көп болушы бүгін Golf 3 94 1.6 моно 5.6 7 расход 230 000 қызыл андал Audi 89 жылқы 2.3 объем двигатель 8.10 расход 150 000. Mercedes 710 97 жылқы 4.2 объем двигателя 11-12 расход 430 000 срочно. Senden arazı. Немец автоуналарында тартып кетебиз. Четинен баштай берели. Эгер биздин каналга реклама жардама берем десеңиздер, төмөнкү номерге кайрылсаңыздар болот. Уна, квартира, участок, мал жандык сатам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Япония самара. Японияга келет. Аз япошкаларды өзүнчө такам, немистер. Суайлар тартып жүрөм. Суай. Audi. Все ана. Жіберіп қойып файлдарды. Audi S4 92 жылқы 2.8 объем моно 340 000. Көп. Бүгін көп видео тартат окшойбуз, анткени японец машиналарда көп көрүнөт. Советский машиналарда көп. Дагы ушул рядты тарталы. Мерс 110 маркасындагы 96 жылкы 3.2 объем 10-12 расход 290 000 срочно. Жанында Passat кара түстөгү B3 89 жылкы 1.8 моно 7.8 расход 220 000.
Balkim bir gün dünyanın tübüne de жетебиз. Болушунча көз Audi. элге жарык жүрүп кетебиз. Бирок Audi S4 91 жылкы 2.3 объем 250 миң торг эмес. Пайгамбардын шабаатынан эмне деп суроолор? Кыяметке чейин көрдүк. Кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды байкедей деп эки бөлүп санаба. Audi S4 91 жылкы 2.3 810 расход 270 миң. Allah için verilen 50 sonun berekesine kadar. Myers Allah için 50 son verse, şu 50 sonun berekesini Allah'tan ama şu insanın Versus birisine 24 500 son. 87 жылкы 2 объем двигатель 8.9 расход 280 миң. Без расхода родная краска. 50 sonun berekesine iyi bilir vakit verir. Sen verdin sanata, bir de bastıracaksın. Kutlayız. 50 son verip koydunuz, 50 son verip koydunuz, akşamı bir de oturmanız. Audi A6 универсал 2001 жылкы объем 2.4 Вабраска КПП механика. Цена 460 миң. Рады. С4 91 жылкы 2.3 объем 8.9 расход 200 миң. Audi S4 93 жылкы 2.3 8.9 расход 220 миң варианттар бар дейт. Жандар. A4 95 2.6 срочно дейт. Япошкалардан атап кетем экинчи рет. Myers 180 2001 жылкы 2 объем 8 600 миң. Mercedes 124 89 жылкы 3 дизель 260 миң. Япошкаларды азыр экинчи рейске таптым дагы бир Audi B Audi 80 89 жылкы 1.8 карбюратор 130 миң. Mercedes 124 88 жылкы 2.5 дизель 5.7 расход 250 миң. Дисктери титан. Летний дөңгөлөк менен кичти. Passat Golf 4 2001 жылкы 1.6 450 миң. Уступка бар.
Вента 93 жылкы 18 моно 250 миң. Варианттар бар. Ушул менен немец автоунааларын аяктайлы. Бүгүн 26 февраль, Каракол авто базары. Сиздерге Ныскөл онлайн YouTube каналы болду. Андыктан биздин баракчага катталып, комментарий, сунуштарыңыздарды комментарийге жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Анда эмесе кийинки видео Япон машиналарын тартабыз. Саламатыңыздар.